Napay na, jagatang ngayon nagringgor ka. Dami gahim tao ta. Dati karton nyo ta, dahil padawat mo ti karton. Ay, kit adda manong Wait lang. Reji, oray niya nga karton tan aday. Uy, dada. Oh. May ta. Ito ti nadawat ko nga karton na. Saka kuha man pa'y gaya maday. Tayo man bilog. Manaw? May salang, may salang. Ne. Ne. Saktaw. Mayat. Nyapay. Hanapin nga tatalay. Tayo man dilata, tayo mitlaw. Kin Argentina no adda. Natin yan. Itlog. Saktaw. Argentina. Kompleto na eh. Hanapin nga takturang natin pulutan ko ya. Papay atay uri chicharia lang, chicharia. Mano nga teacherya? May subo tayo. Ito na black chili. Wey, ako dati man. Natin nga takturang na atay. Oh. Siyempre, kailangan ti ko ato eh. Atay ko. Karne atay. Dati karne ya, atay ko kuma. Maskara no da. Uy, nadda. Dati maskara. Wey. Gore ka nga ron. Maskara man. Natin pang 2 kilo ato yun. Ano gila atoy? 2 kilo. 2 kilo atoy? Oh. Nagtangkin mit tayo. Siyempre, naka-freezer. Sa freezer. O, nagmaya tayo. Saka, Nyapay. Aji man dapagugas shoot ta. Siyempre, nakuha atin eh. Tayo naman menu ka, di mausar may. At ay, kuha. Ito dishwashing liquid. Uy, niso nga daw eh. Mura lang yan, Mura lang 35. Homemade. Homemade atoy. Wow. Manungor dami natin ngayon atoy. Agore kang harap computer. Uy, computing man. Computing man naman namin natin ay. 2 kilo aja aya. Uy, 2 kilaw. Agore, aja laki kalkyo. Payag kami tayo, parta ka ma. Naman namin nata. Ano naman nga, nag-beg kami tayo. At tayo ko, parta kami nakustaban pa na. Wait lang ape, nakapapura ka aya. Ati ni Dami natin, 720. 720. Wow. Kapipay nga ro, dati ko, dakil, tanong sarado nga, tagi mo na yung kapiyaw. 85. Ito o, tanong sarado nga ko 800. 800 kami natin ha. Awan. I-compay lang harda day. Mahala ka ti papel ta, ilistampay lang harda. Ilistang. Bali, 800 ate amin ha. So nga mga lakapay lang ti lapis takin ballpen mo ta ko ilistampay lang ka kita ha. Anya pa ko na. Tate. Ilistampay lang ka kita oy. Tate, apo ka nga apo, tapos palistam lang dayta. Nagbrado ka man. Si kayo ading no, no, i-drawing nyo da kita oy. Dagiti na no, i-drawing nyo. Nakalastog ka tatay? Aguray ka man? Dapat.